hakebedei batkarai jongka sorkar India ban ai shushu yakanika relaxation lani ban penjunsur shushu yaki restriction lani ki jing perking hakaliang jong kayat kayeng kabadei hapo kejela kejongi kumba phi bro apitip ba mangi ngimpatsya ba kandon ka inter-district movement kibriu lani ki kaliru kumju tinrei menta ka janmit ngilarai haka sorkar ba ka inter-district movement ansya no ba kibriu kinyayat kinyayeng nakawai ke district syakawai pat ke district rengkat ru bat ka transportation kaba ngiladep syak lepa mensyua 100% private but public kabamut kakali private but kakali kamai tementa ngilasya ba kinyayat keleng jong ka district kabahap apo ka jela ka jongi ban move out lani move in nakawi ke district syakawi ke district tamba ka total number jongki kali yaki private kan long hi 100% but yaki public ru kan long hi 100% but yakani ngilasya bakan ya apo ka sorslong ru baro kawai namar baro sikata ya ka sorslong ngimsya like mo tang kitu kibayo ya ka curfew pass lani ka special pass ngisya bekin yat tenrei menta ka janmit ka sorkar kala rai ban wengno ya kan ka jing perking tang baki kali private kin yat tang hadu 100% bat ki kali kamairu kin yat tang hadu 100% kabamut ki deputy commissioner rengkat bat ka transport department kin walk out ya u odd but u even number kin ya u odd but even number katkum kajing penbej jong ki deputy commissioners kata kadai kabenta kabaar kaba ngakwa ban pentip ya karai kaba ka sorkar kala shim hakani ka review meeting kabalong mentajan mit ngila shim susu ya karai hakabai dei bat ka sor shlong barok kawai hadin bengla syak katu kanis ngi ban play ya gidukan ki baper menta ka genti haka review meeting la shim susu ya karai ba ya kidukan ki baper ngi IT hakijing start jong ka district administration ban regulate ringin ailat ban play susu yaki wei pat ki jadukan like no except few of them. Number one, barber shops, beauty parlors and saloon shall remain closed. Barber shops, beauty parlors, saloon still continue to remain closed till further order. Kata kadai kebenta kabaar kabangakwa ban pentip but ka district association ni deputy commissioner in sa walk out ya ki modalities kumno ban penyayat inti ya kanekarai kabanakal yang jong ka sorkar kalarai kabanakal yang jong ka sorkar kalashim bat kabang sngotenat penong ba hak review meeting hadin ba i health minister Iwan Ra e kanigi issue hak wedei bat ki kun samla ke babun ba ke badang supoi ke badang le garantin yelede tenrei kilayo jingtip na ka jakapuli ke jongki baki hap ban lik phai na kam taban yele ya ka exam ke jongki hadin bengla shong perkat bha ko sorkar kala rai
bansya ya ki bakin lek nakabenta bakin pendep ya ka exam bat ya ka jing puli ke jongki hakeleng saudong jong kari India. Kini ki information ki bangakwa ban pentip akan kejanmit.